باجاری کوبانه او باجاری کردی یکو بو سمبولا یکیتیا هیزن کردی دجی دجمنین مروواتیه. کوبانه باجارێکی ڕۆژئاوای کوردستانەیە 3 کیلۆمتران لە باکوورە ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ دکەوە، هەروەها 105 کیلۆمتران لە باکوورە ڕۆژهەڵاتێ حەلەبێ دکەوە. Di sala 2012 de mîna hemû bajarên Rojavayê Kurdistanê Kobanê ji aliyê rejîma Esed ve hat radestkirin ji bo rêveberiya PYD ya ku ji wê demê de rêveberiya xwe li Rojavayê Kurdistanê ferz kiriye û Kobanê wekû kantoneke xwe ra gihandin bê ku li tu aliyên Kurdî yên dî vegere lê mixabin çekdarên bi ser PYD ve yên ku digotin ew xak û namûsa welatiyên Rojavayê Kurdistanê diparêzin ser nekeftin di bicihkirina wan soz û gotinên xwe de û gotinên ku bi devê tivîngan de hatin rêzkirin li ser welatiyan di şeva reş de li ber bak hetin û man bêwate ew jî dema ku bajarê Kobanê di duê tîrmeha 2014 de raserî êrişeke mezin ji teroristên Daişê ve hat herwiha ew êrîş di 16 Êlûna heman salê de hat dubare kirin û teroristên Daişê ew bajar dorpêç kirin ji aliyê Rojava û Başûr de û piştre derbasî wî bajêrî bûn û bêhtiriya bajêr kontrol kirin. Di encam de pêleke penaberiyê beref Tirkiye ve ji aliyê welatiyên bajar ve Rûda. Berî ku teroristên Daişê kontrola xwe bi temamî li ser bajarê Kobanê ferz bikin û ji bo cara yekê dî dûroka nû de hêzên Kurdî ku jî pêşmergeyên Herêma Kurdistanê û yên YPG ve bi alîkariyek asmanî ji hêzên hevpeymaniya navdewletî yên dijî Daişê karî bûn wan derendeyan ji Kobaniyê derxînin û Kobanê ji wan rêzgar bikin û Kobanê ji wê rojê de bû sembola yekîtiya Kurdî. هست روز ام بیدرین لسر فرمان برای جناب سروک حریم کردستان مسعود بارزانی و سر بریار پارلمان کردستان لباسور امهاتین کوبانی که ویگاوی کوبانی مالا ما همی کردانه. Piştî rêzgarkirina Kobanê bi temamî jiyan hino ve geriya nav bajar. Welatiyên ku li ser sînoran û li bajaran û herwiha li Tirkiye vegeriyan ser mal û milkên xwe û dest bi avakirina xanîkên xwe yên wêrankirî kirin û piştî ziyanên ku li Daişê ketin û şikestên ku wan terorîstan xwarin, terorîstên Daişê wekû karvedan xwestin careke dî tola xwe li wî bajarî bistînin û di berbanga 25 heyva şeşan sala 2015 de derbasî Kobanê bûn û bi komkujiyekê rabûn ku bi sedan welatiyên sivîl bûn qurbanî û ew şev li ser serê welatiyên Kobanê bû qiyamet. Saat 5 sibê me dî dengê qurşînotê ye. Birayê me govo dengê qurşînotê bo çê me govo serin stondina wekotî xweşî ye. Xatireke me dî xetot şixulne birayê me govo dengî bo xetot elan dike ku yan xeberet dê kesî yan ji vî serî yan ji vî serî. Kurê min kurê xwarê min çû. İşî 10 deqo nemo me dî li me vegeriya me dî kurê minî birîndar em got ko kurê xwarê min got mama nizam ji min qetiya çû nêv hevalo. Got de heval jî derketin ji paşê de qurşîna fîtne me. Destê kurê min birîn bû kurê xwarê min vernagihtiya. Em îşê wîşekî wan derketina derve min dî cîranê me derivê min got çi heye li tu derivê ye. Got xaltê Daişê kete bajêr. Cilê hevalo li xwe kirine û bilet şerjê dikine. Di 25 heyva şeşan sala 2015 teroristên Daişê di tarîka şevê de û bi awayekî nehînî û bêdeng derbasî bajarê Kobaniyê û hin gundên wê û bi komkujiyeke hovane rabûn û bi çekrên spî û tevnikan û bi teqînan cinûsaydek bi serê wî miletî kirin ku nêzîkî 600 kesî di navbera şehîd û birîndar de ketin û hejmara şehîdan ne krêmî 405 kesî bû û behtiriya wan biriya terorkirina rasterast jiyana xwe ji dest dan bi derbeyên kêr û şûran û behtiriya wan ji nava bajarê Kobanê bixwe bûn û li deverên nêzîkî nanxaneya Kobaniyê û bingeya desthilatdariya Kobaniyê û li ser riya Helebê li başûrê Kobaniyê û li ser riya Şêranê li rojhilatê bajar û li bakurê bajar nêzîkî Gomirgê û li nava bajar nêzîkî bazara Keskatiyê û nexweşxaneya Miştenûr û taxa Hejberk û herwiha li gundên Termik Bêcan û Termik Bêbextan ku bi awayekî hovane welatiyên hejar hatin serbirîn û laşê wan hatin birîn ji bilî guleyên nîşanbazan ji ser banan herwiha proseyên xwekujî.
مادی ممکنه یه جنازه یعنی پیکا بکه جنازه ورگات دیدانه مبانی یعنی پیش که پر در واسو مگو بس اکسکنی ما جنازه خواهی کری که جنازه دبر نمستشفه و چاقه پی نوی وان یوزید کرن یعنی کی نه ایمری پی اوی وان او دکرن و ما کری که ما این دار روبنا جور ما وی رو بس یکی می دینه روبو مجور شتا او پی میجی ورگو فردم او جی ورگو العردم مربو او جی قرشین قیف دالی خستبون و ما اوکر او جی ما بطونی لیگران ما داخست جیر ما کرا موکینه طبعا دوردو او پی منی دینه او جی امزانن مری خبر او جی مراد بس ام نزان جنازی خوی کرد و خوال من او جی ورگا مری ام نزانن لکره او پروسین تروری ین داعشه آنکو قیامتا کوبانه و کوهن نویسکار ناولی دکن جه بربانگا سبهی و دست پیکر تا روژهلا تا روژه بردوام کرن و خوینورون دکل کولانین کوبانه بون یک و تانها نزلالی یک درباری آوای درباسمونا وان درندیان لسر ریگرین پهدی هیه وش بو جارا دوام لوی باجاری جک دارین پهدی شکستن خوارن و نکارین گوتنین خواه درباری پاراستنا خاک و خوینه بجه بینن و توکس به هوارا کوبانا بریندار و نهات تا بهدریا برینداران دناوا خوینا خواه جیانا خواه دستان. پر مری ها بون مستشفى دوبون دوني بون مجهول الهوية يعني بس ورقو كربنا كيسي يعني ورقو كربنا كيسي سحاب ودوني بون يعني جيت تنا بنجي ورقو هم عرضه دوني بون يعني بارود جيت تجيبو بون هاري ومن كيس دوري سكيسي من فاكر يزوري بون جنبون قيزك بون بايو بون كول بون يعني ختيور بون عمر مازن بون جبلی 200 بریندارین کل نخوشخانه سروج لباکور کردستان ج عالی دستهلاتداری ترکیه هاتن پیشوازی کرن جبو چارەسەریya پزیشکی به سدان بریندار لنخوشخانه عمل و هن نخوشخانه میدانی بون. دوی کنکوژیه ده 37 زاروک بون قربانی سرباری 77 جنان که 3 جوان دو جان بون. هر وها هات زانین که 37 مالبات به تمامی هاتن جناف برن کد انجام ده نوت و 3 سیوی جوی کنکوژیه بیباو یا بی دیمان. ام چون الحدود ساكنوندن لوي حدودي ام ساكني هنا بريندور تينا تنزوني بوفا برويا ياك دبي دينا مو ياك دبي خوش بقربانو حردني الكوما كخرجيو كي دونينا دغرينا اي بوف وان دوكري اي برو وان دوكري اي كومي موري وان دوكري اي ستاردو دغري تينا سردو خن حياه بنغو وخوبي تركو وانو بكو بريندورنو درمون كنا ویکن کجیا کوروی داعشه یه رش بهتر دیار و اشکره کر که آرمان جوان جویه که تنه بلاف کرنا ترسید ناف خلکی دبو و شارتنا شکستنا خوال کوبانه لی آرمان جوان بجه نهات و پشتیوی بویا را ترسیناک جیان لکوبانه جارک دی و گریا ولاتین کوبانه دایکا خواب جی نهشتنو و گریان هم بزاوه